Hello, gagayam na imbag nga orasyo. Welcome kayo manan dito YouTube channel JENA ALMOITE drama. Dito iti channel nga original nga kinkukwa kadagiti Manang Bianang kan BIAG TI TAO a drama. Kapadasan ni Cubs at Mia saan napud na nagan tintay drama. Ngamsakbay na makablawa mampay. Da Jamilin kan Raquel kan Aminan nga dadita palengke tinagilian La Union. Shout out kada kayo amin dita. Manipud mat ken ni Marieta Padwal. Makablawan amin akabagyan ni Nanang Nadita Santo Tomas La Union, Aday family, Ubay family, kan Ramirez family. Shout out mat ken ni Yanli Viloria Dita Riyad. Das manti ko na ni Cubs at Mia. Dear Manang Bianang, idi ubingak na bisyo dagiti dadakkel ko. Kat gapumat lang iti kinarigat ti panagbiag, impampundak ni Lolak, iso ni apong ko ti dimakkelak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Umadanin ti panagrador mo, Mia. Unjani, kat agyaman nakmanen kan ka. Ado ti na itulong mo kanyak tapno makaiskwela Paset ti panagayat ko ken kareta. Kan para matla kadata adwa. Saan? Ha? Wan mat kiti. Okay. Kaano nga ron ti panagrador mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kanto umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka talon mo, saan? Ha? Wan. Ang mabalin ko nga itantan ti trabaho tapno madarayak mat ti panaggraduar mo. Saanen? Mabiit matladay kay. Mataktak ka laeng. Iso asaanen, Johnny? Ay kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak, Lola. Ay na, di adal akong Lola. Wan nga rod. Agyaman na katainggad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Yakon inayaban. Tama nagbabain mo't laday kay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya! Naimbag nga orasyon, Nanang. Umay kami man. Ay manuak, Nanang. Nala, sumrak kayaw. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panaggraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wen na. Imbagak nga awagan na kayaw, tawisan na kayaw. Hindi namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon, Nanang. Ada dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayan milaangan ang makariing. Ayun, adain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang Nanang. Ipan ko na di kusina na ito insangput may, Nanang. Malaka makamukan barok. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi jay nga agas sangwa dito'y balay, Lola. Ay na, saan ka di akas ti panagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inakan amam dagi jay. Iswa na nang kantatang kunamat Apay nga dada dito'y kunak. Umay da ka nga rod kablawan iti panaggraduar mo. Sayang, tasaan da na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang amin ti mabalin namang kontak kadakwada. Tas ikatada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananayakas ti panagsasaom. Itatanaam wanda nakagraduara kon. Ti amuda siguro, agtrab-trabaho akon, kat agsusweldo akon. Itataaddan pa kairanudan da kanyak, sada kundi pa kita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbik kadakwada, takas jaylat kalakan at ipanang ipadawat da kanyak kada kayo.
Mala, sana balay. Tasyak mo tinang tadandakan ka. Awan sabsabalay, apaw. Uray pa'y. Rumwarak. Papanam ngay. Kamangan tayo numadamdam ha. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan. Tamang anak tun ijeruar. Ay, di kan rumwar. Selebraran tayo nga ron mo ti pa nagraduar maun. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Oh, apay anak kami suot kami ya. Masurunak ije balay Johnny. Taad da dimtang akalaban. Ha? Sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan nagradwara kon iti kolehiyo. Imay damot na. Ha? Tiyam mo da siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat dak. Kundi asidagda ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta na gitya. Respeto am latta ina Di dakto pa'y pinagan-ano idi ubinga. Takasano, nabisyo da. Dagi jay bisyo da, ti impang pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipata mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak intun Sabado. Mabalina na iti mulak atarong. Oh, apay ngagsanay ka ngay. Kastalatta ka din tar aramidam. Ti aggargar din. Awanen tinangat nga tong arapaap mo iti biyag. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't na ilapas ko a kurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyang Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, brainwash japo ko. Takanayon ko matabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti anak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idi apasyaron mi. Wan nanang, iso adi mi mapabasol di anak mi, no apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang tangsit na. Ala, sana bali nanang, tamanipod ita, kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamot gayam data. Ala, dandani di ka nabigbig Si kamat gayam, Remy. Agtrab-trabaho kan? Wan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho. Ala, desente kamutan nga kaw-kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga mamuk kidi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na. Siyempre, di adal akon. Professional akon. Wen nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabaho. Angam siyak, aglaklako lati di palengke ti panggadak. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadalan niya, ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siyak, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni ururayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy. Panawan kan, subject dagiti gagayim ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibus mo't ngaminan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi diti pwesto. Awan tinangyag ita. Ala, bayadam nga ron na tagawid akon. At dapat ngamin aramida ki di garden. Aywan,
Nasabat ko man ni Mia idi kalman. Si mabali mo, di pa nagsasauna. Saan na kasi idi anapasig, kan naragsak ka makisarsarita kanya. Ha? Kasla saan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo, di pa nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minan, mangupisinan. Paspasinsyam lahat na niya gayem mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na yung opisina na. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na medyo nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Ha? Anyat kahit masawan? Sigud mo't nga amo na aman nalonak. Ngam kasla ibain na mo't ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ay ayatek ti gayem mo. Anya? Ngam amom, nagswerte di gayim ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba it? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak dyan eh. Ngam sa anak adi-ada lakas ka ni Mia. Madanagan nak nga ron. Amang ano isukat nakto ikipada na profesional. Di naman siguro maaramin ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopan kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Laimbang oras mo, Mia anak kao. Apay, anyat masapul yo. Umay kulay ted to yung pinuros ko abungat papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabailak ti gumatang iti kakasta, dadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itata nakaadalakon, kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanya. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo anak ko? Kaya't milati bumawikan ka. Damo mi mo tinagkurangan mi kan kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ninanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwartak apaggatang ko iti kakasta sa anak nga agbibisin. Ha? Pasnagam ni tatang mo, apo! Sana di tayo terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayon. Agyaman agta di na kon pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tamangan no agaram kay ti sabali. Takaskan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarig, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin na kasapulam. Agyaman no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na panawan. Kalpasan siguro ti may sawan no duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngam duatawan payla ti urayan? Kaanon tupay ngay? Adda pa'y ngamin importante nga sa sikaswa kita. Ang bayam, kita no kasano amay singit ko ti parang kasarta. Ta kayat kumatan nga agsimpata, Mia. Lola, isa ni Arnold, nobyo. Ah, Nay mga orasyon na. ay, kastabat kan ka, baraw. Sir ko nayo kin ni Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man, Mia. Sana na masapol. Kaslaklas ang sabali na ano awagan da kiti sir. mala. Mabit lang, tay sa ganaan kayo iti merienda yo. Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyom. Idi, ngam saan itan. I-break kon da dya tao. Saan kami ngagbagay. Anya, Ni Arnold di ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana, silang akitaan, Lola. kat,
kasano nga ro din ni Janay. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa, mano saan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti pag-adalan mo? Iso, tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to anyat ko na. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na anang paadal kanyak. Saan na problema dayta? Ta professional Jane nobyo, Lola. Pangasi Mia, di na kumamat ikalang akastoy. Apay akalat mo't latan ti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa? Ay ayaten kami ya. Ibaw ingon iti sabali day ta panagayat. Sana siyak ti parakan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adtuyan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ak, Remy. Madlaw ang naliday ka Ay, makipagladingit ak iti panagsinayon ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayam ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan? Saanen? Namin anon ngay ayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan wa profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, Nanang? Kasto ya, nasaya at latamit. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Ay wen, nangyagak itinatengken protas, Nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia na panagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito balayo, Nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak ditoy. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di da pa'y malagkasari tinobyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na di lalakay. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamati akin ka. Kat patyan nak ngamin Nabayag matan nga agar aramakin ka. Di nakpala patyan. Agayatak ken kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema iti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Tadan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutam. Aklunan akon, tay kasarakan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kan di nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, sana mabalin nga parang kakanakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Apay, anyat kayat mo asawan? Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Anya? Di ta mabalin ngay public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayo nakmat nga umay di ti balayo. Apay anagilimad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan kay di. Sigurado apaayan nak. Ang di ka madanagan. Sikati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan iti sikog mo. Na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam no di mo ay ayatan. Sana mabalin. Ngamin palaban na diyang asawak. Amangan no idarumnak.
kasangay ti anak mo itapok. Nga mapaingawan ti ama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Tanakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali apagilyan. Ha, Awanan ba inday di alalaki? Nagkari ama kadwami ita. Ngam saan met gayam? Ulbud day jay. sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbalin na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng day di alalaki. Umay laeng numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Ay, jak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya, nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jak met na puutan, Lola. Kasano nga rodaytan ngay. Kastoy lata. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag. Addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito yung department store. Igatangak dagiti anak ko iti badod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pag ginayas ka magnahani, tani, amang ano may kaglis ka. Kumpat ka kanya. Uwan, honey. Dadyani dayjay ah. Ha? Mia! Ha? Nakita dakon. Pumanawak la ko man. Nakita dakmutan. Kumusta? Ay, kastoy pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Uwan, Mia. Katni, masikuga kun. Kat, nasayaan Duwagaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawa mo nga Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Ay, nakaapal. Agoy-kuyog da. Ngam siyak. Jak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Anyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yun. Ngamin, nakapsutan ni Lola. Dinan ka ba ilan ti mga awir kadagiti anak ko. Da kayo pa'y lako mati mga iwan kadakwada. Tamasapo lamang gadak. Takas jay mo ti amada. Addaman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya, Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo nanang. Da kayo pa'y lati makaamo kadagiti anak ko. Bayat ti pa nagtrabaho. ay katun saan a problema day ta anak ko. Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma. No pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas nanang. Ha? Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak. Nga urayan niya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapon lat na gayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan me. Ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi. Agyamanak nanang. Nasakit ka nakasang tinagtungpalak tanarigat ti sitwasyon mi nga agiina. Tano kasapulan dagiti anak ko ti presensya ti amada, jak mapatgan ida takas jay kat nga rod tinatumpungak nga amada. Na-stress akla unay ngam linabanak day tariknak, impagpagapok kadagiti dua nga anak ko. Kat ita dumakdakgalan dagiti anak ko, kat kaasina naragsak kami matlata nga uray sanda kadwa ti amada. Sa anak mata na nakiasawa ta impamaysak ti imatang ko iti trabaho kan kadagiti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Mia. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Ipapaay kanisagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.